سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Saya Satumin, pemimpin Bank Aceh Cabang Kutacane beserta seluruh keluarga besar Bank Aceh Cabang Kutacane mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Semoga amal ibadah dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.